Ekuthanini wena uyathandaza akusho ukuthi ufanele ukuthi ube lonely. Ekuthandazeni la kudingeka umuntu ojabulile emoyeni ngoba angeke umsize umuntu ngenhliziyo ebhitha, ngenhliziyo engekho happy. Umuntu ekuthandazeni uyadingeka kodwa abe umuntu ofana nawe. Kokunye uNkulunkulu uyakunikeza umuntu uthola ukuthi akanawo umoya, umuntu nje oyiphilelayo, kodwa-ke kufanele kube umuntu understandayo ukuthi wena umuntu kamoya, angeke uhlale unaye ngaso sonke isikhathi. Kuyadingeka ukuthi kube nezinto ozozenza wena ezingamdingi yena, ezidinga ukuthi ume kancane uzile. Manje uyafuneka umuntu ukuthi akuthande. uNkulunkulu uyenzile uthando. Kuyafuneka ukuthi wena unikane ngothando. uNkulunkulu ulenzile uthando, wathi abantu bathandane. uNkulunkulu wenzile imishado. Manje ukuthi uyathandaza awukwazi ukuthi uyivalele ngaphandle uthi ngoba wena unesithunywa sekufanele uphile impilo lonely. Hayi bazalwane, uthola umuntu ngisho noma ehamba emgwaqweni kukhona abahamba begqokile iy'ngubo zabo zokuthandaza. And uma ugqoka iy'ngubo zabo zokuthandaza, iy'ngubo zakho zokuthandaza, akulula ukuthi ukhulumiseke emgwaqweni ngoba phela le ngubo ziyahlonipheka futhi ziyasabeka. Manje abantu mababe involve emathandweni, babe involve ekuthandazeni. Ukuthi unesithunywa akusho ukuthi usejele likamoya kumele uboshwe. Siyafika isikhathi ukuthi manje sesihlambulukile isithunywa, usungakwazi ukuthi ungene emathandweni. Ngizokhuthaza abantu ukuthi abantu bangathathi uthando ingathi isitha ngoba nakho bayathandaza.